popor fără teatru este un popor mort. Este expresia scriitorului găgăuz Dionis Tănăsoglu, al cărui nume poartă Teatrul Național din Ceadărlunga. Вот эти слова, естественно, задели меня. Я до поступления в театральный факультет не думал о сохранении языка, о сохранении наших традиций, фольклора. Вот эти слова именно он с таким чувством он сказал, чтобы мы были патриотами своего народа, своего языка. И именно в театральном искусстве вот это мы сохраняли и развивали. Primul spectacol jucat la teatrul din Ceadărlunga a fost Oglan și Leancă, după piesa lui Dionis Tănăsoglu și a fost jucat în limba găgăuză. Au dat ciorba! În anul 2021, teatrul din Ceadărlunga a obținut premiul mare la Gala Unitem pentru spectacolul Mozgoroi, cel mai bun spectacol pentru copii. În repertoriul Teatrului Național din Ceadărlunga sunt și spectacole pentru publicul matur, unul dintre ele fiind Căsătoria lui Gogol. Мы, допустим, Гагаузский театр, представляем не только на международных театральных фестивалях не только наш народ, но представляем и Республику Молдова. Мы завоевали имя как театр, как профессиональный театр в большом тюркском театральном мире.